Ka Joint Action Committee jong kilai tali kisnong bakentup ka umper khat armer ampang gri bat kamat chok gri haringkat ki patba nong shong snong ha ka arpo ar tarik nai wieng kilami patba ban persyak jor ya ka jingtmu jong ka sarkar jela ban pen kan ria ya ka Conservation Training Institute CTI jong ka Soil and Water Conservation Shamau Kanu bat ban pen kelapat syak Industrial Estate ka jingya patba ka sedang nakasnong umper bat penkut hapalau jong ka office ka CTI hakat armer bat lawan pen ajing kershan ru dagi kinhun seng balang nadu ka KSU FKJGP bat RBYF Bernie Hat Citizens Forum Garo Students Union Ribhoy Regional Unit Bernie Hat Women Society ki kena school jong ka St Jude Secondary School umper nalor kiwei da ka bara lang ru ye ki jing thok plakat ban pen pau ye ki kintin persyak bat penram ya ka sarkar Baru kinong kren ki penram jor ya ka jingtmu jong ka sarkar jela ban pen kan ria ya ka CTI bat pen kala Industrial Estate namarkan kata ya ka may maryang ki telong umbam umdi jong kilai tali kisnong ki badan kumbalai hajar ngut kinong shong snong kila pen paru bada leilei kinam pediang ya ka ni ka rajong ka sarkar jela Federation ban sautanat banyawan ya ka ni ka jinya khot ka jinya wer ka jong pi bani don rekat lang mati hakani kapor hakani no phaisi kalong ba hadin bangiyo kajing pentit na kine kilai tili ki nong sensar snong ki belai khot ya wer yangi bani don bentalang mati hakani kasni kabapi piniyeng bani ya yakani ka rally ban persya ya kajing tumo ka sarkar bandon ra ya kata ka Industrial Estate hakani ka snong gojong pi tinakaliang ka jonga ngayang angni nakaliang ka FKJP Bernard Salkil Hero kum ka Federation idan sisay kata ka mensim kabangi persya juri ya kana ka jing temu jong sarkar bahkan wanra ya kana ka Industrial Estate hakane ka jela hakane ka sinong ka jongpi namar ngirung idan hakane ka dong ka thain ka jongpi ka bamarjan kabangi idan hakane ka jela hakane ka area jong kana ka Bernie Hat hi barakawai lada ka kata ya pi yangi yang aru ya kikun kikti ya ki persa ki jongi ki bansawan la sai sisi ka don ka jing ta lang kaya kabangi lai yakini kisni kisnam ki balalek baka jela ka jongi bat kane ka dong ka thain ka jongi ka Bernie Hat kalalong ka we ka kata ka jaka ka balayo ya kata ka nam ka banikong do hari India kum kata ka jaka ka bajabo tam ki bami kita kil air ki bajabo tam tesakat no ngi ki ginong song snong jo kane ka dong ka thain ka jongi ninang ya mat bat ninang ya mat ya kini ki jinge ki bangi la sem hakini kisnem ki balalik na hato ka sarkar kami imo ya kata ka jinge ka bangi kum nong ginong song snong hakane ka Bernie Hat ka jongi sakat ne baki ki kwa bangi kinong song song sene nginayay bam ya kini kin air ki bajabo kumbangi la tep kinong song snong bakal jela kala jit ya kane ka jong ka thain ka jongi ka da industrial area bat ilatip sai ka jela jong ka sam kurajit ya kane ka benta ka bamarjan ka jongi kata ka industrial area sakat no ngin ya bam bat asam ngin ya bam bat Meghalaya ya kita ki jabo ki bami kita ki air ki bami kita ki air bi ki bami ka bangi la sai sisngi ngin yo sibun jat ki jingpang tinakaliang ka jongi kum ka Federation of Khasi Jantian Gara people ninda ya don ringkat lembat pi nadu kasni gane ka basdang कबापी फिलहाल खत यावर यांगी चाहता हूँ जैसे कि अभी देखिए 2018-19 से ये इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए ये लोग प्रपोजल ले चुका है हम लोग का मेघालय ऑफ गवर्नमेंट तो इसलिए और हम लोग एक बार और ताली मारेंगे इसलिए कि हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट बर्नी हाट को नंबर 1 पोल्यूशन स्टेट बना दिया है ऑल ओवर इंडिया और अभी ज्यादा दूर नहीं है और 3 साल का बाद वर्ल्ड में नंबर 1 आएंगे बर्नी हाट पोल्यूशन में और हम लोग जितना भी सकेंगे ये 3 गांव और स्पेशली हम लोग का एनजीओस लोग पे अभी सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग का एनजीओस में केएसयू भी है FKJGP, RBYF और हम लोग का गारो स्टूडेंट यूनियन भी है हम लोग का सपोर्ट। ये एक बात नहीं है जो हम लोग से गांव
लेकिन ये हम लोग एनजीओ लोग भी हम लोग को सपोर्ट कर रहा है और हम लोग को जितना एनजीओ से हम लोग का FKGGP KSU GSU और RPF के लिए हम हाथ तालियां मारेंगे थैंक यू We have all these living things. We also are living things. Our animals, plants, all are living things. Yes or no? Yes. So we have to protect. It is our right. We have to protect this environment and the world, the living atmosphere. And we see how beautiful this area is with the greenery. So we have to keep up that greenery all throughout, and we also have to live according to that and protect and safeguard our forest, our animals and our human life. So I am happy to be here to take part in this rally to protect our environment and to safeguard our life and the life of all the animals, birds and the trees. So thank you so much for conducting this. So in the name of the St. Jude School, I also ask good that we are taking part in this protest rally. So we do not know what is going to happen, but we have to stand for our right. So we all are human beings. We have our own rights. We have to keep up that rights, and we will stand for that. Yes or no, my students? Yes. We stand for to protect, safeguard our nature. Ya tak paleni thoga pa bol abri adang tak paleni thoga pa ko changna nang jama ong si ong dang factory rang ko nang ama tak pale bol adang ya abri rang ko cho ode changna dong thogen ma ni ga man changa de sekna nangen makuna nangen mo chadare dan nangen dalda abba chenga mangmang aro hata blong na khosak nang na khosak lang chi yang na nangen chenga uniga man gamakan makrak po ya na factory ong na manjoa factory ong na manjoa factory ong na manjoa Belisa juri busi biya ya industri ko kulina ma yano industri mamu pollution ong jawani na liba bini agan keba gemakan pollution ong gini na nisa pharmaceutical industry rang donga green industry dong donga liba green industry ngebarang bimang nasa green industry wa gemakan pollution ong kan kamachi na gemak ya burung rang ko bisong dengen plane kagen unode gemak sirang manjawa jokan singde arang ruronggen gemak chi flat ong geno kamachi chi banong geno asam naba namjawa anjing meghalaya namjawan anjini giagamarang namjawayano anjini bisa disa pachi poraigen o Don Bosco balpada chang bisong procession kajok bisong industry dong ba sambao unwa mayonga mamungko kena sakja anga chipne sergo gana cham suggest ka ngasimang industry bonihat industrial state bon ka industry wa bon ka gani biapo yang ko ni khuli bo ni mong ni biapo ko kena sakja kata dingtang ko agan saka unigeman singare dingtang mancha kangkari kanan gen yano gemet gepun industri okna manjawa aro manjawa anjing get bon kagen gan darang ko ban sing napna manjawa IMA donga invest Meghalaya authority ngeba bisonga pakwadinga bisonga ako libat singa manjawa orang kode